Hello, mukbang in America ka lo lom le veka cho hei vo in chu steam lampang katia buban le beans mo I asiam dan chu na kina ka I pa in ka lo soi don ya o kuvat vat to me van tui don to ke ni zana voina ka mukbang tu ni sia katia ka siam extra kan chuang lu mga mom ei don ya timi arsa om nem ti kha kapmanga chuan a color nan tomato tlem ka tel boka chuanin chu zung chun me hmarcha tlem nen lime leaf te coriander dania mo te ser na ni chu lime leaf chung chu ka tel boka hi kan chuang sang kan ei don ya hello in lo dam fe kem he vo in chu sticky rice ti vel ka ei dona helai hi tom yum chicken soup thai soup ania ke ma siam ka thian no thailand na min zir tir nia mo phone call in chuan ta han mar chamu ka nei poka lamen daila mar chamu hi chu chuanin hi ka rice ei tur ka steam ania mo beans nen soup hianin tel don ni chu coriander hi mo tui ka tia a rim vel hi tui don tak em buban hi chu buban kha ka chia char meya chuanin ka chia zo khanin buban big ka siam dan hi ka lo soinga buban hi kan chia chara chuanin dar kar thum vel ka chia hnuwa khanin dule sang kho pon chia thenga tui ka thlia hemi beans simo I kale ready made nia he bete kan tiang ha chuanin ka pola chuan ta hen ka momo steamer ne hi ta hen ka bake to pa akwa hi akwak ze zau do hle ka wangin hi silver foil ang kha ka da ta hnoya mo ei chirang mar chamu thak mai to me am sup hi tui em ma kan chung kwa kan du top mo in lo shevet to nga ei ngun ve em ta ni chu tui em đâu đó bạn steam chung poi rei phak lo ne so ma se me som panga ve ma se kam bu ban ang ni lo ma a ban dan bu ai ban phak lo tụi em ala sa da ulega ka ngak dai da ulega anh chưa có play chân rồi thì cái ring lại thôi cái mới được chân khi đấu lòng rất là Mizoram te poti han en pa ni me cha khi Mizoram video bi kun na lâu tạo phế nữa không tụi này có thu tụi mà mẹ thì sắm tóc
cái đồ ai nó thật mà chọn hay nghe lemongrass này ấy chi nhỉ lâu mà à tiệm tui tu khan mấy anh chú tiếng à ấy chi bộ khan lâu chicken tom yum soup ấy chọn art sahi ôm tí chắc cầm mang thuyền chân chú thảo nếu lệ hay dark meat anh tí mua sa bộ ativar lai lâu hi chú ăn lăng tui ngay lâu đủ đó thứ ở đó là ập hoài nó cái số tham nào à bên thì đâu em phải cho cả ấy cái tụi mà Scarlett lâu bay chơi nè cần uy khu bồi khác nhìn tôi làm bài hết tôi không làm khác nữa đánh nhà cái đuôi tôi khi sống tom yum hay mình soup xem đàn hết anh link cái video cái channel bảo khát mi anh link cái lâu đã luôn nha description mà restaurant 앞에서는 너무 배고파지 않소? À tàu bộ mà bồi lâu ngay về đó à cái buar hai đó lên cho mình dâu chụp mẹ chắc hiểu hết cho cả em chẳng thể được cái là bằng chỗ mình về đâu coconut milk tê cầm tê lemon coconut bông tê ăn gì bông thì mình là coconut milk ôm milk chứ bông tê thì nên mà sẽ bông này xí là coconut milk này cho cho nên marcha tài tốt ha đợi tôi nha lemongrass thì về lẹ
นี่ครับเสียหนักเปรี้ยวกระติลมั้งความต้มยำมีไทยซุปไปสินซัวละ vegetable จังเสียมเตียวมาช่าง vegetable มีกันมั่งทีนะจวนไก่กว้างจะยิ่งใหญ่จวนเป็นอาอยู่ห้างไก่กว้างปวดก็เสียมเทียมแล้วไอ้ดีมาจมูกมันเราทนน้ำว่าชิคาโกจังเห็นมันจะตั้งวาลฟิลแล้วกันมาจมูกมันหน่อยฮะอุ้ยเอ๊ะมาถักบอกซะตุนกระชานด้วยต้มยำซุปเสียมินเจดีตุนกระชานอุทัยเลยนะมีที่ชิคาโกแล้วสินะก็อิมหัวไทยแล้วว่าตารงกันแล้วฮัลบอกซะกี่ละมันนอนสิลกเจ้าบอกสิแล้วว่าจับจิลได้ยินเองมากกันเราแปลนมันสิแล้วว่าก็อิมหัวไทยโดนเรามาเสไทยแลนด์จังอินไอตัวช่างมันรอนหัวหน้าตัวนายมันรอนหัวหน้ารอนทั้งเมก็เราเข็นหัวหน้ารอนหมู่บังเลยกับตุ้มโดนยาจวนนี้ว่าอยู่ใบพอดมีวะเอ๊ะน้องเราก็แล้วใบเถียวจะให้แกปลูกเลยเนาะตุ้ยตกชุ่มถูสักมาใช้ถูรอบไล่เพชรจนเฉยตบคือแต่นาเวทีอัศวินมันจะมูฟังพวกนั้นใช่ไหมมักตบ公司啦，可以替人做嘢，啱唔人拆嘅。個電燈真係難讀。ven chu kha vat lo to po na kor fal ching unche ta mem kor fal ma se ching kha khang ko vat tan chuak mo wi khong trep la bye bye phot ming chau ka channel te hi min lo hlu sak thina ka lo ma ngày ấm xí mình lâu em comment suy tắc tắc thì mình lâu bị truy na real resell lâu bu reng chú mò ăn survey thế này mò em bốn sẽ nãy đăng này thế này ha cái anh khát rất là đi share tụi nét cho và real rồi thì chặt phốt cho anh Michelle ý đón đi chú lâu chào về chú bye bye love you guys in the subtitle love you guys see you next time okay กระโดดว่างเวลเลยค่ะ